The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Kings 8:60-61 says, that all the peoples of the earth may know that the Lord is God, there is no other. Let your heart therefore be loyal to the Lord our God, to walk in his statutes and keep his commandments, as at this day. James 1:22, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Exodus 19:5, now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Galatians 6:7-8, do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong sunod sa atong protocol, ingnon ta nga atong routine. Before studying God's Word, we have to cleanse ourselves, flush out all our sins that we have committed today. Mao kanang mando gani sa pulong sa Dios. We have to flush them out, kay otherwise kini mahimo lamang babag. They only become barriers to our study of the Word of God. Busa gikinahanglan ang atong paggamit sa 1 John 1:9 ug sa uban pa mga bersikulo in order to make ourselves ready for the study of the Word of God. Aron ang Espiritu Santo makatudlo kanato sa kamatuoran. Therefore, 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you're facing is not naming or confessing your sins. It is faith alone in Christ alone. Mao kini ang bugtong paagi sa kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, magampot ta karon sa hilom, agi og pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, balaan na mong Dios, nagpasalamat kami kanimo nining lain na usab nga higayon nga imong gigahin diningan dawa alang sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Dios sa imong pagdugway sa among kinabuhi, ang tudning higayuna kini nagtimailhan nga ang imong plano sa among tagsa-tagsa kinabuhi nagapadayon pa ug nga imo pa kaming ihatagan sa kahigayunan nga makapahimulo sa imong mga grasyang gisangkap kanamo. Uban kami pinagis pagtudlo sa Espiritu Santo kanamo sa imong kamatuoran. Nining among
Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na magpasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers o sa atong mga higala nga nagapadayon sa pagsubay, pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw so welcome kaninyong tanan to our friends, our subscribers, our relatives, our fellow believers, kaninyong tanan giabi-abi kamo. So okay, padayon kita sa pag tuon sa pulong sa Dios niya pa kita sa atong giduputan nga pagtulunan nga giuluhan og the real or the mark. Murag naglibog na ta karon. Of course, it's the mark of a true believer in Christ. Mo kanay uluhan sa atong tunanan. Okay? Now, miingon ako nga di sa lain nga punto nga akong inganlan. Of course, these are mga subtopics na sa atong pagpadayon sa pagtuon ini kay daghan kayo kitag mga doktrinang pagatukion pa. Iabot na lang kita tingali sa rapture niini. Mao itong mga tawa ko sa uban nga moingon nga adlaw-adlaw inyong Bible study, di ba mo kahutdan sa inyong paghisgutan? Makatawa ko niya na usahay pahiyom na lang ko kay sabi nila mahurot yun, wa na pagkahurot. Okay, gani ang pulong sa Diyos nagaingon nga bisag kining tanan nga tibuo kalibutan tapuo na to dili pa makatumbas sa kadaghan sa mga kamatuoran sa pulong sa Diyos, dili masuod nining kalibutan na og mao kana nga magpadayon kita sa atong pagtuon niini. Kagahapon didto kita mohunong sa ikanapulo, right? We stopped at the 10th real key of success in life. Okay, atong i-review sa di ba kita mong padayon. Ang nag-unag yun ini, get saved by faith in Christ alone. Number 2, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Number 3, prioritize God's Word. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. O kanay bersikulong nagasuportar niya na. So, ang but pasabot ni ini katulo, expose yourself to doctrinal Bible studies like what we are doing right now. Kini atong pagtuon sa pulong sa Dios, doctrinal Bible study ini. Okay? Okay, ang ikaupat, organize your life around God's Word. Number 5, use God's 10 problem-solving devices. Ang Dios nagasangkap ka na itong mga magtotoo o napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Ikalima na, ikaunom, claim God's promises every single moment of every day, because this is going to lead you to occupation with Christ. Number 7, operation, study, learn, believe, and apply. And Operation PTA, a believer must be in the right place at the right time with the right attitude. Ikawalo, your station in life is your full-time Christian service. Number 9, doing things as unto the Lord. Now remember that there are two kinds of good, or meaning good works. Okay? Na gitawag og human good when a believer makes a decision or does something
inside the cosmic dynasspheres, he produces, according to 1 Corinthians 3:12, he produces wood, hay, and stubble. They are combustible, they can be burned, masunog na ka na, so dili ka na magantihan sa Dios. Kining maong matang sa mayo, buhat. But the other mayong buhat, mo ni gitawag na itong divine good, that production, good production, is made by a believer inside his operational divine sphere. So, kanang maong mayong buhat, tandi ka na sa gold, silver, precious stones. Also, according to 1 Corinthians 3:12. Okay? So, papilion ka unsa buot nimong himuong maayong buhat. Human good ba o divine good? Okay. At tutasi ka na po, mo na niya itong gituki kagapon. Confess every sin you commit. Flush them out of your life. Mo kiniyang unod diha sa the rebound technique. Mo na nag-una. Ining 10 problem-solving devices. Rebound. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? So, anara imong kaugalingon. Now, I'm addressing this to you, fellow believer. Kay alang man lang ni natong mga magtotoo. This cannot be applied to an unbeliever. Dili. Kay ang unbeliever, wala pa man siya masuod sa plano sa Dios o huwag yun siya alamag bahin ni busa. Gikinahanglan niya itong pagsugod itong uno nga real key of success in life. Pagpaluwas pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Okay, at ito karos ika-11. Apan sa dili pagkitagyod mo. Tukbil nini before we touch on this real key of success in life, which is the 11th, na ay mga punto nga buot na kung dadon diyan nimo. Kini bang imong pagka Kristohano na? Timan na nato nga ang Dios, who is the author of winners, buot niya nga kita mga magtotoo magmadinaugon sa atong kinabuhing Kristohanon. That is His kining kabubuton. Iyang tugon, kabubuton, iyang plano, iyang tuyo. So, mo na nga, ang plano sa Dios, by the way, kung mutukbil na puntas plano sa Dios, gitawag kini nato protocol plan of God. Okay? Kay kining atong panahon karon sa simbahan, we are this age in which we live right now, gitawag kini the church age, panahon sa simbahan. Tanang mga magtotoo ana sud niya ng maong protocol nga plano sa Dios. Dinhi ining panahon nato sa simbahan, protocol plan of God. Kaniadto sa Old Testament, niyadtong daang pakigsaan panahon sa mga Hudiyo, ang plano sa Dios gitawag kadto dili protocol ang ila, gitawag kadtong ilaha og ritual plan of God. Ritual. Kaya ang ilang pagbuhat sa mga pagsimba, kanang pahinungod, pagsakripisyo sa Dios, pinagi mga ritual, mga seremonyas. You see? Mao na nga, kung mangutana ka, yun sa Manila niya itong daang pagisaan, pagkaluwas. Okay? Yun sa man. Mao katulaging daghan sila mga seremonyas, kanang halad, muhalad sila, offering, burnt offering and all of that. So, sila, nagabuhat niya to, agi kadto og shadow Christology. Ang pasabot nga kadtong ilang gibuhat, agi kadto og paghulagway sa buhaton na ni Ginoong Hesukristo. Ani ning atong panahon sa simbahan. Ang pasabot, the church age nga
kita na sakop, kanto sila mga Old Testament believers, they got saved, paminaw, naluwas sila ni adto, pinagi silang kanang tutok. They look forward to the cross by faith. You see? Wa pa man ang cross mahitabo. So they look forward to the cross by faith. Pinagis pagtuo. Sila naluwas. Nakita karon ni human nagyud ang canon of scriptures. Kumplito naman ang Biblia, Old and New Testaments. Kaya itong panahonas, Old Testament pa, wala man sila New Testament. But pasabot, dili pa kumplito yun ang canon of scriptures. So, karon kay atong panahon, kumplito naman both Old and New Testaments. Kita nangaluwas, pinagi sa atong pagtanaw pabalik. Okay? We look backward to the cross by faith po. Kasabot ka? Pinagigihapon sa pagtuo. Nakita ni mo nga ang pagtuo yun, ang Yahweh sa kaluwasan. Okay. Continue discussing about this plan of God. Ang plano sa Diyos can only be learned from His Word. Diyan na. Kini nga itong gitunan karon. Dinhin na ito makatuni ang bahin sa plano sa Diyos. Osta? Kaya namang daghang mga tao, nagunahuna, nagdahom, that after this present life, humanining kinabuhian nato karon, hindi nga itong present life, they go out of existence. You see, mao na ilang pagdahom. So they believe in the lie, sa bakak, which directly comes from the mouth of Satan, that we just spend this present life to the fullest because after we die, that's it. Mao na ilang pagdahom mo kanay sangyaw ni Satanas nga mao ay Dios nining kalibutan na Dios gamay nga dili gid siya ang tinuon nga Dios kay gitugutan man siya lagi ni sa Dios kay na may angelic conflict. So what a tragedy kining ilang pagtuo. Hintuo sila ni Satanas. What a tragedy. And yet a lot of people adapt that false belief. Daghan. Labihang daghan na. Bagang duot sa katawhan. Yung kalibutan na karon. Naon sa may hinungdan. Why? What's the reason why these people believe this lie? Iwa ka unsa. Well, because in the first place, they do not know who and what God is. Sa man lang pagkaila sa Diyos nga, huwag man sila pagtuon sa pulong sa Diyos. Ang haraman na ito magkatuni ang bahin sa Diyos kung magtuon ta siyang pulong, right? So, mauna nag-una. Hinungdan nga, no? Why don't they know who and what God is? Wala lagi. Wala sila pagtuon, wala sila gana, wala sila pagpanumbaling. They don't know that learning God is only studying the Bible. So, we need a textbook to learn God and His Word. This textbook is what we call the Bible. Biblia, kining atong tunan. Because God has no other way that nga makatunan nato siya, may bawaan nato siya. God can only be known by revealing Himself pinagi sa Biblia. Sabtag na pagayo. In our day and age, God does not reveal Himself through visions or voices or any other form of revelation as He did in the Old Testament, prophets. Tungod kay the New Testament, the canon of Scriptures is already complete. Karon, akong gingon nimo. So, kinahanglan nga mo. Padayag ang Diyos pinagi sa vision lagi, mga tingog, bisag unsang porma sa pagpadayag siyang kauglingon, wala. So we do not need any other way
to know and learn God apart from the study of the Word of God. So I hope you learn this thing early. Ikaw nga bago pang sugod tingali sa pag sunod nining atong ministry. Now, iba kung say problema sa tao karon panahon na. Man's problem today is he is lazy. He does not have the desire and love to study the Bible. You see, the Scripture is our only source of information about God, about His plan for our life. The only source. Di man ina. So, mao na nga kining atong gibuhat, hagi lang kini pagsunod sa kanang mando sa Dios. Iyang tugon, iyang paimangno, iyang kabuton, dinha na ito makatuni, kini nga itong sigihan o tuki, adlaw-adlaw. So, mo na nga, timan nga kung ikaw wala ay pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sigurado yun nga ikaw mabiktima sa mga pamaagi ni Satanas. Kinusmik mo na gitawag lang. Cosmic things bahin ni Satanas o iyang mga plano. So, biktima ka sa relihiyon. Maura ba na epektibong gisakyan ni Satanas? Relihiyon. Now, ang relihiyon di man Kristyanismo. We did not mention so much about religion kay that's not Christianity. Ang imo bang pasakop ba, meaning affiliation with a religious group, about a pastor. Okay, actually, what is religion? Mutanar ko nimo. Well, of course, ang relihiyon dili iya gikan sa Dios. It comes from man. Gikan malagis tao. O ang nagpaluyo niya na mo si Satanas. Now, it is man trying his best through the energy of his flesh to reach God. You see? No, na relihiyon. Buhat sa tao, hala pa rin kamot. Alang kunuhay sa Diyos. That's religion. Ang Christianity is just the opposite. Ang Diyos nagaliho, kalabuhat sa Diyos, ngadto sa tao. Iya ka nang gitunol ngadto sa tao. Igor ka nang gitunol sa tao. Ang tao, igor ang mudawat. Ang mauna. That is Christianity. So, ang religion, kung balikon, is trying to work for God. Religion is the works of mankind replacing the function mechanics of the grace of God. Kaya ang plano sa Diyos, grasya. Ang plano ni Satanas, unsa? Dautan, evil. Mo ba na ipalisig yun niya? Satan's policy is evil, but God's policy is grace. So any religion attempts to reach God. Any religion is trying to establish a relationship with God. Mo na, ilan ang paagi sa tao. So, ang relihiyon, therefore, is the very opposite of grace. What again is the grace of God? Sa ito'y definition sa grasya. Oh, well, ang grasya, kung atong binisayon paghubad, maong paghatag nga way kapin kabubuton, ug ang imong pagdawat nga way utang kabubuton. See? Grasya, lihok ug buhat sa Dios alang sa tao. Ang tao igurang mo sa mudawat. Mo na'y grasya. O panang relihiyon, lihok, buhat, panlimbasog sa tao alang kunuhay sa Dios. No, God cannot accept sa lihok, buhat ug paningkamot sa tao. Kay nga naman, ang pagkamatarong sa tao, filthy rags. Sa may gisulti des Isaiah
64:6. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Trapong mahugaw, baho. Kung kinidili mo ang plano sa Diyos, usara ang plano sa Diyos. Ang plano sa Diyos, grasya. Religion, let me repeat its definition or description. Religion is man's attempt to reach God. Man's attempt to establish a relationship with God aron kunuhay aprubahan, dawaton, o uyunan sa Diyos, because man has done some things for God. Wrong. Sayo. Kinasayupan. We can never do anything for God. Kadungog ka? We can never do anything. Who are we to accomplish, to do good things alang kunuhay sa Diyos? Kung sumaya itong mahimo alang sa Diyos, nangita ba siya imong mabuhat para niya? That is the reason why. Aron dili ta gingon bitas bulanon nga di ta magjama-jamag pamuhat ug buluhaton aron kunuhay atong ikahalad sa Dios. We have to study the protocol. Sabta gina. Kasabot ka? We have to study the protocol, paagi, mando, pahimangno, pasidaan, kabubuton sa Dios nga atong makatunan only from the Bible. Kadungog ka? Only from the Bible. Because God, diha sa iyang pulong, does not require of us anything except sa unsa? Paggamit nato sa atong kabubuton. Why? Because God created and made everything alang kanato. Mao na, ang gisgutan sa pulong sa Dios mao ang atong relasyon ngadto sa Dios, dili relihiyon. Nakita nimo ang relihiyon, organisasyon, pundok. Okay? Apan ang Kristyanismo, unsa, relasyon nato ngadto sa Dios. So ang hinungdanon mao ang relasyon ta sa Dios, dili relihiyon, usta. So I hope na klaro nimo na. Ato lang nagilakbitan ba? Karon dili na nimo makalimutan unsa ka hinungdanon kini atong ginabuhat di ay. Kini kung Kristohanong pagkinabuhi, dili ni pinagi sa atong pagbati, no? In fact, the Christian way of life is not emotion, or emotion has nothing to do with the Christian way of life. Nothing. Now, mao to ang giingon nimo. Ako naman ang gisugutan nga. In modern churches, rampant are emotional display in worship services. Too much rituals, songs and praises, the tongues movement on the spectacular like miracle healing. Now, we are not against this. Kining songs and praises, okay ra na, pero dili na palabian. Kay kini kung modern evangelicals, para nila, kung kang giingnan bitaw, I think hapon o the other day, alang nini mga moderno nga mga evangelicals, ang doktrina boring. Boring. Kanang laayan na sila. For them, there is life in songs and praises, using their musical bands or combo. Now, that's their way of worship, minus Bible doctrine. Pagkaluoy yun. That's tragic. You see, we should remember that we are here in the devil's world. Cosmos diabolicos. Mabitan ang humanism wants to put up a utopian environment ahead of God's millennium. Mao man ay tumong gyud ining humanism. Pagkadakan gyud lang pag kaning bahin sa tao. You see? Mao na ilang buot nga
ipahimutang ilang ipahiluna ni gitawag nila utopian environment nga kanang perfect and matabang imong pahilunag perfect environment. Unya ra ka na inigabot na sa millennium 1,000 literal years nga si Ginoong Kristo mo nimo hari nining kalibutan na. You see? Apan ang humanism buot niyang unhan si Ginoong Kristo. Haya man. So majority of Christians today reject Bible doctrine. Pagkaluoy yun. This does not surprise us, right? Di na tayo ngay matinga pa niya na. No. Okay. So, di ba ni, kiningato karong pagka Kristohanon, we walk by faith, not by sight. Faith is a way of thinking and a system of perception. Naman itong Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ako lang ning ilakbitan kay may nung danon pag-ayo. So, mo na nga, you cannot substitute doctrine with emotion. Dili yun. Kaya ang doctrine, truth, aletheia, mo ka na ang original nga Grigong pulong. Kaya kung ritual ragi ang imong, kung wakay doktrina, ang imong ragi ang gabiton, emosyon. So, unsa man, dahil emosyon, buot ka nga mubuhato, pinagis mga ritual, mga seremonyas. Now, ritual without, na prinsipyo niya, the ritual without reality is meaningless. Why kahulugan? Apan ritual with reality is meaningful. Kaya nakuha ni mo itong prinsipyo ha? Kaya kasagaran sa mga kasimbaharan, nowadays kasimbahanan, mo lang ito. Ayaw yun pagkadaki kining songs and praises ra yun. Do not make it as the priority only, but no doctrine. It's a job, divine mandate naman eh. It's a job for every believer to continue pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. We are to witness unbelievers, but when we witness them sa atong saksi nga to kanila, we should operate in our spiritual through the spiritual kining operational divine sphere. We should operate in our spiritual gift. This is another aspect in our spiritual growth. So, kaya kita gimanduan mga anak sa Diyos, mga magtutuo, we have to function in the body of Christ. Live the Christian life by continuing to grow up spiritually. Muna itong gitawag spiritual momentum. We have to be filled by God, the Holy Spirit, mao kini mga paagi. Atong subayon, sundon. We must be filled with the Holy Spirit by naming, confessing our sins. So that's the protocol. Aron kita mapunan sa Espiritu Santo, kinahanglan nga ito isugid ang atong mga sala. So, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos, atong katunan, mailhan, masabtan, tuuhan, karon human tuuhi, mamitabulais na kada sa Espiritu Santo. Iya ka ng galingon, iya ka ng ipatinaw, klaro, gyud kayo, tataw, pagkumbinsir na gyud nimo, mawal gyud ka na ang imong magamit sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Onya, gamitan na itong napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. That's how to praise and glorify the Lord. Mao ni labing tinuod gyud. By reaching spiritual maturity, we produce divine good to be parlayed in the eternal state. Tuwa pa'y mga dagko ditong gahuwat. The basis of receiving our escrow blessings, mao ka ng pagbuhat na to sa divine good. So we have to continue, abide, and be consistent sa atong pagtuon sa pulong sa Dios.
samtang kita nagapaabot sa tawag na gyud sa atong Ginoo. Maybe physical death or the rapture, whatever comes first. You see? So, ang disipulo ni Kristo, now, unsa may pasabot na yung disipulo ni Kristo, a learner, nagatuon, tinunan. Ang tinunan ni Kristo knows, believes, and applies God's word that he learns. And by doing so, he renovates his thinking. Iyang ginabag-o. He renovates his mind with the aletheia, the truth. Kini ang formulated doctrine. Kaya ang tanan nga kamatuoran, all truth, is centered in the Lord Jesus Christ because He is absolute truth. Samtag yun na. There is no ounce of untruthfulness or lies in Christ. None. So may gisulti niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. And that's what you have to study and implant in your mind. Free. Eleutero. The absence of restraint or restriction. You shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32. Mao na nga. Kaya abig ko nimo, si Ginoong Jesucristo na nag-iyag duha ka mga kinaiya. Mao na the doctrine of hypostatic union of the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is God. 100%. At the same time, He is perfect man, 100%. O kung bahin na sa kaluwasan, siya ang mituman niini. Kaya mo manggong tanaw ng kung bahin sa Trinity, God the Father is the planner of salvation. Planner. Siya nagmugna sa plano sa kaluwasan. God the Son is the executor, nagatuman sa plano sa kaluwasan. Unsa may function sa Holy Spirit. The Holy Spirit is the revealer, tigbutyag, tigpadayag, tigpahayag sa plano sa kaluwasan. So akong balikon, the Lord Jesus Christ executed the plan of God. The Holy Spirit reveals it. The Lord Jesus Christ is the light of life. John 8:12. Without light, without the light, there is no life. John 1:4. Mabito na nga John 8:24 po na ngayon. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Now death for those who do not believe in Christ. Mao na. There is death. You shall die in your sins. Death for those who do not believe in Christ. In Christ, that great I am, Jehovah, Yahweh. Mao ka na nga. If you do not believe in Christ, I am sorry to tell you, ikaw nagdungog nini, wa ka pa magadawat kang Ginoong Jesucristo, wa pa ka mo tuo, kang Ginoong Jesucristo ang imong manluluwas din. You just committed the unpardonable sin. All sins can be pardoned, forgiven, except one. And that is the unpardonable sin. Rejection of Christ as Lord and Savior. Now, di nilang una kita kutob karong adlaw, o pa na ito matukbil gyud ang ika-11. Mao ni ang atong assignment ugma. Okay? Ang ika-11 atong hisgutan kini kaya ako lang itong gisingit katong pipila ka mga puntos doktrina nga manungdanon sa pag labas sa atong panumduman. Okay, magtuon ta sa pulong sa Dios niini ugma ug ayaw sipyat sa sumpay niini. Padayon lang. As you go along, ang imong mga pangutana siguro, I know you have so many questions, labi na kayo inyong bago.
You have a lot of questions on the back of your mind, I know. But as you go along, kung mopadayon lang ka, magmasigihon, malahutayon, makugihon ikaw sa pagsunod ng atong ministry din, dili ni akong pasalig ni sa Dios. Nga ikaw mutubo diha sa imong kalag. Ug nga kanang imong mga pangutana nga labihan naghana lagi sa imong una-una, matubag ra na. This is automatic. Okay, magampot ta. Mahana mo nga Dios. Salamat ni ning laing higayon nga imong gi hatag kanamo nga grasya. Ang among nakatunan karon grasya gayod gikan kanimo. Salamat sa imong pagkapatinumanon sa imong mga saan. Dada kami pagbalik ugma dinhi ug magapadayon kami sa among pagtuon sa imong pulong nga mao lamang kining kalanon sa among kalag. Salamat dinhi among Bible study. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.